Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Muhammad Aiman dari unit PIMK 2 untuk melaksanakan tugasan membaca. Baiklah, bismillah. Hadza matbakhi. Al-matbakhu wasi'un wa nazifun. Ana unazzifu al-matbakha kulla yawm. Fil matbakhi ibrikun. Fihi ma'un. Ana ad'u al-ibriqa 'ala al-fulni. Janib al-fulni rafun 'ala al-rafi. Suhunun wa akwabun wa malaikun. Janib al-rafi thallaja. Al-ma'u fi thallajati baridun. Ana ashrabu ma'an baridan wa la ashrabu ma'an haran. Ana aqta'ul khadrawat bisikin wa afarrimul lahma bisikin. Fil matbakhi ma'idatun. Ana akulu fil ma'idah. 'Alal ma'idati ruzun. Janibuhu syurabatu lahmin wa syurabatu khadrawatin wa salatah. Baiklah, selesai esei pertama, kita balik ke esei yang kedua yang bertajuk Al-Umratu ma'a usrati. Bismillah. Fi yaumil khamisil madi safartu ma'a usrati ila Makkatal Mukarramati li'ada'il umrati. Rakibna al-ta'irata min matari Juanda ila matari Jiddati limuddah 11 sa'ah takriban. Wa ba'da an wasalna ila makani yusamma al-miqat khala'na thiyabana wa labasna thiyabal ihram wa nawayna al-umrata. Thumma salayna rak'atain. Wa indama wasalna ila Makkah ittajahna ila baitillahil harami wa tufna hawlal ka'bati sab'ata ashwatin. Thumma salayna rak'atai al-tawaf wa sa'ayna baina as-safa wal marwah sab'ata ashwatin. Wa ba'da ada'il umrah radalna ila al-Madinah wa syahadna al-Masjid an-Nabawi al-Azim wa zulna fihi qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika zulna hadiqatit tamri ba'da salatil asri fi Masjid Quba wa ba'da usbu'an fil Madinati udna ila al-baiti wa sya'ulna bis-sa'adah. Asa an takuna hadhil umratu umratan maqbulan. Alhamdulillah, selesai tugasan tutorial kita pada hari ini.